Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi b'Ibendera TV, reka nongere mbasuhuze mbifuriza kugomeza kugubwa neza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Turi mu gitondo, ni igitondo rero cyo kuri uyu cyangwa se cyo kuri iki cyumweru, ni tariki ya 30 ukwezi ni Werurwe mwaka 2023. Turi ku munsi wa Eid el-Fitr, ni umunsi w'Eid. Ku basilamu bose ubwo mbabwira ni Eid Mubaraka, n'abandi bose babaye abasilamu kuri uyu munsi ariko badatuwe ari abasilamu bwira ati Eid Mubarak. Aho tuje rero umwanya w'amakuru abagezweho hano ku Ibendera TV nk'ibisanzwe, 5 kuri 5 tuba tufite amakuru buri gitondo, buri saa 6, buri saa 12 z'umugoroba ndetse na buri saa 4 z'ijoro. Uti naye makuru rero nkuzaniye ngiye kukubwira umujenerali ukomeye cyane wa FDLR, bivuga yuko yari yaritabye Imana. Kuri ubu ngubu rero akaba yaramaze kuba afatwa na M23 ndetse akaba afungiye cyangwa se ari gukurikiranirwa mu bitaro kuko ararembye. Byavugaga yuko yamaze kuba yitaba Imana rero, ariko kuri ubu reka nkubwire yuko yamaze kuba afatwa na M23, iramufite neza 5 kuri 5 ndetse afungiye kwa muganga ndetse ari mu bitaro, ararembye ameze nabi. Shobora kumva isaha n'isaha yaciyeho ariko ari mu maboko ya M23. Ndaza kuvuga rero uwo mujenerali ninde, ese ibye bihagaze bite. Ntabwo ndi bugarukira ngaho gusa, kandi ndaza kukubwira ibijyanye n'umutego witwa M23. Umutego M23 itsimbutse, umutego Sadek igerageje gutega M23, gusa M23 irawirenga, mbega irawusimbuka byatari. Kuri ubu rero ikaba imaze kuba ubwo ita mu mutego Sadek. Ndaza kubwira rero ibyerekeranye n'uwo mutego, kuki ari umutego bari bayiteze, ese n'uwe bwenge yakoresheje ngo ibe yabasha kuba iwusimbuka. Ntabwo ibyo bihagije, kandi ndaza kuza nkubwire yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze gusohoka raporo igaragaza yuko uwitwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngari umuperezida umaze gusimbuka kudeta zigera mu 100 zose, ngo kuva yajyaho mu mwaka wa 2021 ngo amaze gutaruka nibura kudeta zirenga 100 ngo zagiye zitegurwa inshuro nyinshi zikagenda zipfa zitabaye. Ubwo nabyo ndaza kugenda mbikugarukaho nkubwire ese nizeye kudeta zagiye ziba uyu mugabo akaba yabasha kuzitaruka nyine. Ntabwo ndi bugarukiraho ngaho gusa, kandi ndaza kugenda njye ku mupaka wa Goma, njye no muri uyu mujyi muri rusange, by'umwihariko umupaka wa Goma n'u Rwanda. Mubwire ko kuva M23 ifashe Goma, abakoresha uyu mupaka wa Rubavu ari wo wa Goma nyine ujya igoma uciye i Rubavu, ngo biyongereho ngo abantu bagera ku 18,000. Nibyo nabyo ndagenda mbigarukaho, kandi nguhe amakuru, nguhe ubwino kuri byo. Mubwire yuko noneho uwitwa Colonel Nanga amaze gutanga ubusobanuro bw'izina M23. Uraza kumenya inkomoko y'izina M23, ese kuki bitwa M23, ese bisiguye iki niki bisobanuye. Ndaza kugenda nabyo mbigusobanura rero hano ku Ibendera TV. Ntabwo ndi bugarukiraho, kandi ndaza gusoza nkubwira yuko Sadek imaze gusezeranya M23 ikintu gikomeye cyane, nyuma yuko M23 yemereye ko igomba kuyiha inzira izanyuzamo abasirikare bayo. Sadek rero nayo ihise yemerera M23 ikintu gikomeye cyane, ikintu giza cyane kuri ku mufana wese wa M23, ni ikintu gishimishije ku ruhande rwa M23, kikaba inkuru itari nziza, kikaba inkuru mbi ku nyeshyamba za FARDC cyangwa se ku basirikare b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abafana cyangwa se abari ku ruhande rwa Kongo nabo ni inkuru itari nziza. Ndaza kugenda nkubwira ese iyo nkuru nziza kuri M23 ikaba inkuru mbi kuri FARDC Sadek yemeranijwe na M23 n'iyi. Ndaza kuguha update ku biganiro bikomeje guhuriza hamwe Perezida
cyangwa se abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abahagarariye umutwe w'M23 ibiganiro bikomeje kubera muri Qatar. Ubwo ndaza kugenda mbikubwiraho nkubwire aho bigeze, ndaguha update ku ntambara muri Uvira, wese bimeze bite muri Walikale, byose nta handi ni ku Ibendera TV. Ubwo ndaje ngaruke mu kanya ndambura aya makuru ku buryo burambuye. Hagati aho usabwe gukanda subscribe, ugatera comment, ugakora like, ugakora share kugira ngo turusheho kwagura umuryango w'Ibendera TV. Niba kandi utarajya cyangwa se utarafollowinga channel yacu nyine y'Ibendera TV, waba ufite ibibazo jya kuri WhatsApp ugiye mu macano ubundi usacinge Ibendera TV, ubundi uduflowing winjiremo ujye ubona amakuru agezweho, amakuru aba akiriho cyangwa se agihumuraho ubushyashya, makuru mashyashya utasanga ahandi ni ku Ibendera TV. Ubwo munyemerere ngaruke mu kanya bita nanzika aya makuru. Reka ntangirire rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko nari maze kubikubwira. Yamaze kukubwira inkuru y'uko umuyobozi cyangwa se ari umuyobozi ukomeye abantu benshi bazi ko yamaze kwitaba Imana, ariko kuri ubu ubitswe na M23 yamaze kuba ifata, ahubwo icyabaye akaba afungiye kwa muganga. Ubwo nyine aha niwe ngiye kugenda nkubwiraho, ntabwo nari nkubwiye izina rye ariko reka nitereke maze nkubwire iby'uyu mugabo. Ese ninde urumva ari inde? Yitwa General Ntahunguka Pacifique, ni uheruka gutangazwa ko yitabye Imana, akaba yari umwe mu bajenali bakomeye cyane ba FDLR. Kuri ubu rero icyo nakubwira nuko ariho ndetse ahumeka umwuka w'abazima, wo gusa yakomeretse bikomeye cyane, kakaba arimo arahabwa ubuvuzi kwa muganga, akaba aherereye mu bitaro. Ariko icyo tugomba kumenya, uyu mugabo ntabwo ari mu maboko ye ndetse yamaze kuba afatwa na M23. Nubwo arimo aravurirwa kwa muganga ariko arimo aravurwa uruhande rumwe, ukuboko kumwe kuziritse ku gitanda ukundi kuziritse ku meza, ntabwo yabona aho anyura, ntabwo yabona aho acikira, ararinzwe bikomeye cyane. Akaba rero ari mu bitaro kwa muganga, akaba bavuga yuko n'ubuzima bwe urebye buri habi kuko ngo afite ibikomere bitandukanye yagiye abona nyine bitandukanye. Reka ubwira ko kandi kuri ubu Sadek yamaze gutega umutego, ariko M23 ibasha kuwutegura kigabo. Nari maze kugenda bikubwira mu kanya, numva ntabwo urimo urabyumva neza, ariko Sadek yari yarasabye ko abasirikare bayo bari muri North Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru ngo bagomba gukomeza bakamanuka ndetse bagaca Bukavu, bakambuka bakagera i Burundi bakoresheje inzira y'ubutaka. Ubwo M23 yo nta kindi yagomba gukora. M23 yabowe n'abagabo batekereza cyane, bafite ubwenge, baratekereje bati oya, basubiza igisubizo cyonyine cyoroshye cyane, bati oya, ibikoresho byose bya FARDC bati ni ibyacu, n'abasirikare mwamufitemo ba FARDC nabo ni abacu. Ikindi mwari hano ubwo abarundi bategaga cyangwa se batabaga ibisasu ku kibuga cy'indege, rero mugomba no kutwereka aho bitabye ndetse mukanasana ibyo mwangije. Nimumara kubikora mutyo, n'ikibuga kizaba ari nyabagendwa, noneho muzaba ba mbere bagikoresheje. Sinzi niba urimo urumva iki kintu, sinzi niba urimo uracyumva. Sadek yo yari yashatse kuhita ifata abasirikare bayo ngo banyuze i Burundi, by'umwihariko banyuze ku butaka bakagenda bakamanukira muri Kivu y'Amajyepfo muri za Bukavu, bakahita bambukira muri Uvira direct, bahita binjira bajya i Burundi. Ariko M23 irabyanga neza burundu, irabyanga kuko ngo hari intwaro za FARDC n'undi zifitwe n'abasirikare ba MONUSCO n'abasamdialasi. Akaba avuga rero yuko icyagombaga kuba cyangwa se icyagombaga gukorwa M23 umutego yabateze
ari uko ngo bagomba kubanza bakazana izo ntwaro zose n'abo basirikare ba M23 ba FARDC, hanyuma nk'aho ibyo bidahagije bakanagenda aho bagiye bataba ibisasu bakabafasha kubitabura no kubitegura, hanyuma ikibuga cy'indege bakazaba mbere bagikoresheje, bivuze yuko ubwo babaye batanabiteguye bitashoboka ko bagikoresha, nabo baba bari muri risike zo kuba baturikiramo nyine. M23 rero niyo yatanze ibigomba gukorwa kugira ngo SADC ive muri Nord Kivu, kuko yamaze kubibemerera ko bagomba kuhava, ariko bakava ari uko bayifashije gutegura ibisasu bimwe na bimwe bigiye biherereye mu Rwanda. Rero narwo ibi rwabyungukiyemo cyane, kuko iyo baza guca mu Rwanda isi yose yari kongera kwerekana ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma ya M23, nk'uko byagenze igihe hanyuraga abacanjuro cyangwa se igihe M23 yoherezaga abanyarwanda, yoherezaga u Rwanda nyine abasirikare ba FDLR bahungabanije umutekano w'u Rwanda. Abantu benshi bagiye bavuga yuko nyine ngari ikimenyetso simusiga cyerekana yuko M23 ikorana n'u Rwanda, ariko ubwo nyine ibi ngibi bikaba byaratabaye u Rwanda kuba isi yose itarengeye kwikoma u Rwanda. Ibi rero ntabwo bishimisha leta ya Kinshasa, kuko ku bwayo SADC ngo yari kuganira n'u Rwanda pana M23. Ubwo icyo hano bihita bisobanura nuko diplomasi ya M23 ugomba kumenya yuko iri hejuru cyane, atari akantu gasanzwe kari hano hasi ka hafi, ahubwo iri hejuru cyane, ariyo mpamvu ibasha gukina deal nk'izi ngizi, kuko Kinshasa yo iba yifuza yuko ngo hagira ibiganiro wese yabigirana n'u Rwanda ku rwego rwo kwerekana yuko M23 itabaho, ahubwo ngo ari abasirikare b'u Rwanda. Niyo mpamvu rero nabyo ahari bidashobora kubaho. Reka nkomeze n'ubundi ndacyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkomeze mubwire yuko raporo imaze gusohoka yerekana ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngamaze gusimbuka nibura kudeta zirenga 100. Minisitiri w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo watangaje ko Perezida Antoine Tshisekedi w'iki gihugu ngamaze gusimbuka nibura kudeta zirenga 100 zagerageje kumukorerwa. Mutamba nibwo ni minisitiri nyine nibwo yabitangaje ku uyu wa gatandatu, ubwo yari muri mitingi yabereye i Kinshasa. Mitingi ni inama yari yabereye nyine mu murwa mukuru wa leta ya Kinshasa, hari Kinshasa, aho yavuze ko abanzi ba Tshisekedi bagerageje kumwirika ku butegetsi inshuro nyinshi, nibura ngo ni inshuro zirenga 100 ngo bamuhora kuba ari Perezida rukumbi Kongo yagize wanze kugurisha igihugu cye, ahubwo ngakemera kukirwanira, nubwo ari ingingo idahurizwaho na bamwe, ahubwo bamushinja kuba ariwe mu Perezida wa mbere ugurishije igihugu cye, akaba agize uruhare mu mpfu z'abaturage benshi batabarika. Ati Perezida Tshisekedi niwe Perezida wa mbere wanze kugurisha ubusugire bw'igihugu. Abanzi rero binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashaka gukora kudeta. Mutamba kandi yakomeje asobanura ko hati umubyeyi wacu Faci Beton Tshisekedi wafashe ubutegetsi biciye mu nzira zemewe n'amategeko yigeze yica, nta tegeko nshinga yigeze yica, ariko se kubera iki bashatse kumukorera kudeta? Kuki abagambanyi b'igihugu bihuza n'umwanzi bagatuma Perezida asimbuka kudeta zirenga 100? Mutamba kandi ntabwo yigeze yerura ngo atangaze abashatse kwivugana Perezida Antoine Tshisekedi. Gusa uyu Perezida wa Kongo akunze gushyira u Rwanda mu majwi arushinja kuba ari rwo ruri inyuma y'ibitagenda neza byose mu gihugu cye. Ni Tshisekedi kandi ubwe wigeze kwerura atangaza ko azashoza intambara ku Rwanda, ngo mu rwego rwo guhirika ku butegetsi Perezida Paul Kagame yakunze kugaragaza nk'umwanzi w'igihugu cye. Nyamara u Rwanda nta hantu ruhuriye n'ibi bibazo byose, nta hantu bihuriye n'ubuzima bubi abakongomani bakomeje kuba, nta hantu u Rwanda ruhuriye n'ubwicanyi, kuko ibyo byose birimo birakorwa n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkomeze kandi nkubwire yuko Colonel Ndanga yamaze gusobanura neza inkomoko y'izina M23. Tariki ya 15 Ukuboza 2023 Colonel Ndanga abaye Perezida wa Komisiyo y'amatora ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibwo yashinze ihuriro ry'uruzi rwa Kongo cyangwa se Alliance Fleuve Congo,
n'ihuriro rirwanya ubutegetsi bw'igihugu cye nyine bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muhango icyo gihe wabereye i Nairobi muri Kenya, witabirwa n'abarimo perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Bertrand Bisimwa n'abandi banyepolitiki bamenyekanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo munsi kandi M23 yatangaje ko yihuje na Alliance Fleuve Congo mu rugamba rwo kubohora Kongo havanweho ubutegetsi bubi bwadindije iterambere ryayo impande zose. Nibwo rero izina Alliance Fleuve Congo M23 ryatangiye gukoreshwa kuva icyo gihe mu mwaka wa 2023. Mu kiganiro rero n'abanyeshuri bo muri kaminuza ya Goma, Nanga yasobanuye ko kuba ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamburwa uburenganzira bwabo muri Kongo kitarakemuka ngo byatewe n'ubushake buke bwa leta ya Kinshasa. Yagaragaje kandi uruhererekane rw'imitwe yitwaje intwaro yavutse igamije kurengera abanyekongo kuva nibura mu mwaka wa 1998 kugeza havuka Alliance Fleuve Congo. Ati kubwa LCD kubera iki kitakemutse CNDP M23 uyu munsi ni AFC, bisobanuye ko ari ikibazo twirengagiza cyangwa se tukigira nkaho twagikemuye. Iki rero nicyo twita impamvu muzi. Colonel Nanga kandi yasobanuye ko Alliance Fleuve Congo yavutse kugira ngo ihurize hamwe abanyekongo bose nk'uko uruzi rwa Kongo ruza abaturage mu bice byinshi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati uruzi rwa Kongo ni rumwe mu nzuzi nini ku isi, ariko rufite umwihariko warwo. Muri Kongo rutangirira mu majyepfo ya Katanga rugakomereza muri Kivu ahahoze ari Orientale, mu yahoze ari Equateur, iyo yahoze kandi ari Bandundu, kugeza muri Base Congo igakomereza mu nyanja inyuze i Kinshasa. Colonel Nanga yasobanuye ko ibindi bice bya Kongo birimo imigezi ishamikiye ku ruzi rwa Kongo nk'intara ya Sankuru, Kasai, Kwilu ndetse na Lomami. Ati iyo migezi nayo yisuka muri uru ruzi mbere yo kugera mu nyanja. Uyu munyapolitiki yabisobanuye ibi asobanura ko uruzi rwa Kongo muri rusange ngo ruhuza intara zose zo muri Kongo uko ari 26. Anagaragaza ko ari ikimenyetso cy'ubumwe ndetse n'ubuzima bw'abanyekongo. Ati muzarebe neza mu ntara 26 za Kongo nta idafite umugezi utisuka muri uru ruzi. Ni ikimenyetso cy'ubumwe. Uruzi rwa Kongo rero naduha ubuzima kuko amazi ni ubuzima. Nanga kandi yasobanuye ko uretse guha abaturage amazi yo gukoresha mu buzima bwabo, ngo uruzi rwa Kongo ari isoko y'ibikorwa remezo birimo ingufu, ariko cyane cyane ingomero z'amashanyarazi, by'umwihariko urugomero rw'amashanyarazi rwa Inga aho ruri nyine. Mu bijyanye kandi n'ingendo, yasobanuye ko ushaka kuva i Kinshasa ajya i Kisangani, ava Kinshasa ajya Sankuru, ava Ikela mu ntara ya Cupa ajya muri Copo, gashobora gukoresha inzira yo muri uru ruzi ngo kuko ngari nyabagendwa, mbega ngo nta n'ikindi kibazo na gito iyi nzira ifite. Nshuti bakunzi bacu, munyemere ngane ku musozo w'amakuru yaragezweho muri iki gitondo, mbashimira uburyo ki twabanye, mararikira gukomeza gukurikirana isaha n'isaha amakuru tugenda tubarekurira. Hagati aho ndagaruka mu kanya gato mu yandi makuru araza kubagezweho. Nizere ko nsanga mwakanze subscribe kandi muri tayari kubana natwe mu makuru.